Rwo kwakira Ebigyezo mu kucondoza kw'ekitongole kya UBTEB ahari Nyamitanga aba bagize rengo habiho kwatanisa mu kurwanisa omuzogu mu Mbogwe Milton ori principal w'ishomero rya Kicwamba nagira ngo abana bingi bakurira mu muze gwo kw'Ebigyezo ekiri kutuma barema kwekorera bakahika harurengo rwa higuru ogu nagira ngo ekitongole kya UBTEB kine kuronda abantu abatari kukunda sente kuba nibo barebuza okubuzibwa kw'abana agumize ngo abeji nibakwata nasabe kora mu bukungu nabwanyuma beshoza mu sente zo kuhereza abarabereberere Ebigyezo Rusi bakora mu bate ko tale center n'aba tale center mu Samoya gwe ono mwana cyakola asasula sente tale center mugamba tuwende kinamba yo tuwene sigini cyayo so bamukolera bintu byo gendo kujja mu holonga niwe mazo ku so it is a system not one individual. So it means fighting collectively. Thank you. Ayiruka Rogers mukuru w'ishomero ya Raptech nagira ngo ubushuma bw'Ebigyezo nibwenegeze bakuru b'amashomero abarukuyitamisho abana bakiba Ebigyezo ebi mbuye nuko kwiba Ebigyezo kona kutandika kandi kwendera no kubana yebembere itendekero n'ingashishomero tokangira ngo abana nababasa kwiba Ebigyezo hatari umukono wa principal ninga head wa institution ninga reconnecta takabasa kuyija akahika kuinteractingana n'abana head wa institution atakukimanya unagira ngo abana abarakwiye Ebigyezo ntibashora batine bukugu ekirugireho kugira byombeko ebitahamere ikintu cyo kwiba Ebigyezo dangerous munonga hihanga no kushangira ngo bizimbe nibigwa no kushangira ngo akwantu banshoza abantu abari incompetent so umuntu we no kwiba Ebigyezo ningashobora ku facilitating ngo kwiba Ebigyezo no mwinazo wihanga no mwinazo wabantu njimayisa ngo itendekero ndo bari yashoza abantu batine kibaro kumanya nkamashanyarazi kama Denet Mauda ori member wa board ahawa UBTEB nawe rwe kwasagitira abana abarukuriga hansi bari kwiba Ebigyezo agumize ngo bwa hati batandikire hururu yo kurwana so kwiba Ebigyezo barukuragira bakora b'amashomero ngo ago kwandika abari kushobora kirigira abana bamwe bazoko ubuntu nabahuje ningo bunda kargo mu system yo kopana na unatekatanga bichonchona no kopa kongito UBTEB exam zitu tuzirikinga tokabura ngo exam zabazibira ngo bazibira ko ebizu bintu bera ko mu some centers kandi we Robert Kanusu or RCC ahabwa Mbarara City South nagira ngo government eyine kongera mani omukwera amashomero g'abantu bontu agarukushemese byo mukono ahabwe ntunguka nera nange nkozesa omukisagino okusabira ddala kano ke kadde kaffe government okuviirayo ddala okuteekera ddala resources n'ebikozesebwa mu kusomesa kwa technical kubanga kuno kwe kusoma okugenda okukyusa eggwanga lino nasaza Jariya wa UBTEB nagira ngo nabo nibavugana obuzo bwingi omukurwana so kwiba Ebigyezo mukwe kushaba bakuru b'amashomero okuhababira bakarebuzi b'Ebigyezo abari kwejumbira mu kwiba Ebigyezo ebi. It's very dynamic that we experience different problems in the management of exams. But we are also requesting, if you are a principal and you observe that, it's always good to send this information to the board.